Достар, бүгінгі күнде сенсация солды ұқсайды. Сулайманов шақырылады. Жолшыбеков менен Спортто мындай нерсени фейрплей деп коет. Шакира Ферлан Ош командасына расчылык ушундай жаракат алган балбанга жеңишти уйгары 1 ұпай үчүн берип койгон үчүн. Шакира Ферланга азамат фейрплей үчүн. Жолшыбек Каныбек мен оюнча салмак кылгандан болуш керек. Өзү атака кылып, өзүн басып алды, ошондон жеңип калды өзүндө. Айтор, ийик турган Адил Каныбек менен өз кудайга шүгүр Ерланга ашылып фейрге. Кызыл кимче балбан секунданы каппай. Ал болбойт деп турат. Кадыров Шашабеков даярдап турсун. Яқтан қалы күрөшүп атат. Қалы түшеге басты окшойт. 4 балдык. Нече калгандан кийин. Жақсы көрөлем. Матада Калы жеңди. Упаймен жеңишке Сулайман Калы. Birinchi 3 minutlik jimlik qoldi. На ковера приготовится 87 килограмм. Полуфинал. Салидинов Азат. Упайменшке Сулайман Калыев дауысы жалабат. Кадыров Шашынбеков келме шақырылады. Кадыров Шашынбеков.
Бұл беттешіден кейін Б коверға 130 салмақта балғандар дайырдан тұрыпты. Садықов Давран, Асманбет Айбек.